katika mashiki ya Musharizi matoto wa mutu. Tunapenda sana Munuitari kuita Kasongo. Tunafana movie ya huyu ni nani. Huyu ni nani napenda inachimbiriza tu episode 8. Tunaenda kuona episode shiringi. Episode shiringi mukaga mwenda. Wewe unasikia mimi unakurikirana na Kasongo, unamufana, unamuyenda wetu, Sinasikia vizuri. Sasa wewe unasikia Kasongo ni nani? Huyu ni nani? Mimi ni huyu. Sasa wewe toka kweli, kwa nini unasikia ndani ya movie ya movie batamrisha makengo ya kutu ya moto. Sasa kwambia nana chiliko pare and we commenta oui c'est ça, il faut quand même tunamuvumilisha, tunamusikia azimu mtoto mchaka anatupendea anatusira Kasongo. Mimi ona moto tunapendilisha matiku tunatubia mapiku wa mipu, tunapendia mapisi. Kasongo anavumilisha mwene wa Mungu. Yuyu ni nani ikanisikia kuita Pendo anabulisha makangu ya 1, 2, 3, 4 mshaja mukangu. Jumi anuzja. Tunapudirisha, tunavumilisha, tunakenga makangu na siki matoza mayungu. Hari habari mzuri wa Kidogo na Tatu. Bila hivyo? Kasongo yari. Chanka ezozo.